AbaVip nari nibagiwe uyu munsi turaza kubabwira uburyo 8 ndetse tubahe na bonus iyo ushobora kongera amafaranga ukorera ku kwezi. No kuvuga ngo turabaha side hustles cyangwa se ibyo bita mu kinyarwanda guhasoringa, utuntu ushobora gukora ku ruhande buri kwezi tukakongeza amafaranga. Hello rero abakunzi ba VIP TV, ubu rero akaba ari ikiganiro cyanjye musanzwe mureba cyitwa Legacy Show. AbaVip muri aho se mumeze neza? Niba rero ubwa mbere urebye kino kiganiro, iki ni ikiganiro akenshi dukunda kuvuga kwiteza imbere mu bintu by'ubwenge bwa buri munsi, business ndetse na entrepreneurship. Nuvuga ngo niba ukunda ibiganiro nk'ibyo kwiteza imbere, iyi ni show yawe. Subscribinga, liking, hanyuma una sharing. Uyu munsi rero ikiganiro tuza kubazana n'ikiganiro navuga cyiza cyane. Turaza kuba cyane tutagitinga ku kwiteza imbere, kuko ngiye icyo nita kwiteza imbere cyangwa se success. Niyo mpamvu na encouraging abantu kuricana kuba aba entrepreneur, nuko bikugeza ahantu ba financially free cyangwa se ugira financial freedom. Ahantu hitwa financial freedom rero ni ahantu umuntu agera akaba yagira income ihagije ku buryo atabasha gustressa buri munsi ari hama bills ya buri munsi. Akaba ariho rero dushaka kubageza uko bishoboka n'ibya buri wese nawe uramurikira mu VIP no gusa no kumenya ubumenyi na information, hanyuma ukamenya n'uburyo buri harahanze. Uyu munsi rero ikintu nza kubabwira, ndaza kubabwira uburyo 8 ushobora kugira kongera amafaranga ukorera ku kwezi. Ndababwira website 8 uyu munsi ushobora kujyaho uyu munsi, hanyuma ugatangira gukorera amafaranga buri kwezi. Kandi kiza cyabyo nta nubwo bigusaba yuko uva ku kazi uriho ubu ngubu, ahubwo utu tuntu n'utuntu twakwita uduside hustle ushobora gukora ku ruhande tukakongerera amafaranga. Abantu b'i Kigali babyita ngo guhasoringa. Ngiye kubereka rero utuntu 8 two guhasoringa kugira ngo ubashe kugira ka extra income. Uko nze kubikora rero, ndahera ku ma website 5 akora hano muri Amerika, Canada, hanyuma ariko nze kurangiriza ku ma website 3 ndetse na bonus bikora hose muri Afrika, i Rwanda, i Burundi, muri Congo ndetse n'ahandi. So let's go. Website rero ya mbere ushobora kujyaho ugatangira gukoraho amafaranga guhera uyu munsi ku ga side hustle ni website yitwa playon.com. Iyo website rero uyijyaho ukaregisteringa, ukajya muri careers, hanyuma ugasaba kuba wakorera iyo plan. Ni iki rero bakora? Iyo website uhembwa hagati y'amadolari 18 kuri 16 mu gutelefona gusa umuntu ukuze, umwibutsa gufata imiti ye, nta kindi. Ni ukuvuga ngo haba hari baje gukora research basanga hano muri Amerika abantu 125,000 buri mwaka bapfa kubera yuko batabifirinze imiti yabo, batibutse kunywa imiti yabo ku gihe, kuko iyi ni imiti cyane cyane y'indwara za chronic. Niyo mpamvu rero niba uri umuntu uzi kuvuga Icyongereza, ukaba ufite requirement bakora nuko byibuze ubwije imyaka 21, upasinga background check, hanyuma ukagira no kuba ufite background nziza, nta bankruptcy wigeze ugira mu buzima, hanyuma ukapplyinga ukaba umu employee wabo, ukikorera mu rugo, upfa kuba gusa ufite internet nziza ndetse na telefone, hanyuma ukajya uhamagara abantu bakuze cyane cyangwa se abantu bafite indwara zo kwibagirwa n'ibindi byose ahangaha muri Amerika, ukabibutsa ko amasaha yo kunywa imiti ageze. Ibyo nibyo gusa. Iyo niyo side hustle ya mbere. Website rero ya kabiri nitwa rapify.com. Iyi ngiyi ishobora gukorera amafaranga agera kuri 400 ku kwezi. Ushobora kumbaza rero mu VIP utisigaye iyo ikorite. Iyi ngiyi iyo ni website ujyaho, hanyuma ugatanga imodoka yawe, hanyuma amakampani akomeye nka za Google n'iki zose amakampani akomeye akorana n'iyi rapify.com kugira ngo bagishire publicity cyangwa se advertisements ku modoka yawe. Hakide ni ukuvuga ngo rero abantu mushobora kuba mu mijyi minini nka za Texas, Arizona, muri za Boston, LA, ahantu nk'aho ngaho, iyi ni advantage ikomeye cyane kubera yuko ujyana imodokari ibisabwa nuko imodokari yawe igomba byibuze kuba ari nshya, mu yandi magambo ariyo yarasutse mu mwaka wa 2018 kuzamura, hanyuma ukaba ufite na good background driving record, ngo utaragize ibibazo by'ama accident n'ibiki. Icyo gihe ukagenda ukaregisteringa,
hanyuma bakazaguhamagara bati mu mujyi urimo dufite an ad campaign, tuvuge nk'urugero ya Google igiye gutangira, baguhamagara ukagenda imodokari yawe, none wowe baguhitishamo. Bafite kategori eshatu. Kategori ya mbere ni ukuba bashira advertisement ku ruhande rumwe rw'imodoka. Icyo gihe ushobora gukorera hagati y'amadolari 180 kugeza kuri 200 n'ayandi, cyangwa se ukaba bavuga uti ngewe ndashaka nimushire ku gice cyose cy'imodoka. Icyo gihe ushobora gukorera hagati ya 200 ndetse na 200 nabanza na 68. None hakaba n'igihe babwira uti nimushire ama advertisement ku modoka yose. Ubwo icyo gihe niho ukorera amafaranga ava kuri 260 kugera kuri 452 ku kwezi. Nuvuga ngo ushobora gupatana nabo ukavuga uti izi advertisement uzazigenera ku modokari yawe mu gihe cy'amezi 6, mu gihe cy'umwaka, ukajya ubona iyo cash ya buri kwezi. Mwibaze rero namwe, kandi ntacyo bagusaba gukora. Wowe urakomeza ukigira ku ishuri, urakomeza ukigira ku kazi, utwaye imodokari yawe gusa, ariko ama advertisement ari ku modokari yawe. So Wakorera naga side hustle keza ku AbaVip bamwe nabo. Iyi website rero gatatu ushobora gukuraho aga side hustle cyangwa se akantu ushobora gukora amafaranga ku ruhande, ni yitwa ubernsita.com. Iyi ngiyi rero niyo abantu cyane cyane anga ndavugisha abashiki bacu cyangwa se abamama bashobora kuba bicaye mu rugo. Iyi ngiyi niyo kugira ngo ujyeho wemere kuba babysittinga cyangwa se wemere kuba nk'umunani, ujyaho ugasigninga, ugakora profile yawe, ukavuga experience ufite y'abana, niba ufite n'abana n'iki byose, hanyuma bitewe n'umujyi urimo bakaguconnecta n'amafamiye akeneye babysitter. Icyiza rero cy'ingiyi nuko iyo ukoreye famiye bakamenyana, bakagukunda, bakagukoresha biciye muri ubernsita. Abo iyo famiye wakoreye bwa mbere ibigezi kabitangaza no kuyandi mafamiye z'inshuti zabo, ku buryo ushobora gusanga umuntu ukora babysitting ashobora kugeza amadolari 1000 buri kwezi. Iyi rero ni urumva ni nka social network y'amafamiye, hanyuma igaconnecta amafamilies n'aba babysitters cyangwa abaneni. Rero abantu bashobora kuba bashaka kuraga side hustle, checking it out, mushobora gusanga arakanya. Rero indi website ushobora kujyaho ukawakuraho akantu ko guhustlinga, ukuraho udufaranga two ku ruhande. Iyi ni website yitwa turo.com. Iyi ngiyi rero nkuko muzi Airbnb umuntu ajyaho akaba yashiraho inzu akayikodesha abantu. Iyi turo.com yo ikabiri no mu bihugu bitandukanye, imaze kugera muri Canada, muri UK ndetse n'ahandi. Iyo ushiraho imodokari yawe, ni ukuvuga ngo ukodesha imodokari yawe ku bandi bantu baje muri uwo mujyi wawe. So niba niba ufite imodokari utagikoresha n'iki ushobora kuba yicaye, uyishira kuri turo.com, umuntu yaza ku mujyi wawe kugira ngo akodeshe imodokari mu ma rental companies akomeye, akaza agakodesha imodokari kuri wowe, ukawaca kandi no ushira amafaranga ushaka. Ushatse waca $80 ku munsi, 50 ku munsi, 30 ku munsi. Hano abantu kuri average ngo bashobora kurera hafi amadolari 700 buri kwezi ku modokari bahaye abantu bakayikoresha mu gihe cya weekend. Urumva rero ni ibibazo ukuntu izo modokari zishobora kuba zicaye cyangwa se zigutwara amapayment, ushobora kuzihinduramo asset ugasanga zikwinjirisha amafaranga. Abandi bantu rero barakora utu ninja trick kuri website. Abantu bamwe na bamwe baragenda bakagura imodokari z'ibihumbi 2-3 zipfa bakazishira kuri turo ari nk'eshatu enye mu mezi makeya cyangwa se mu minsi mikeya, imodoka zikaba zamaze kugaruza amafaranga waziguze. Akarona kandi ko kubanza kujya kuri website ukibukareba niba ari akantu kawe. And again, no kumenya ko muri kino gihe wenda kubera yuko dufite abatourist bake kubera ibintu bya coronavirus, wenda ntabwo business irahwiriye aho yari iri imbere, ariko nibirangira ni business ishobora gutangira. Iyi website rero yindi nkaba narigeze kwivuga mu gihe cy'ubushize, ariko sinyitindaho cyane, ahubwo niba muyikeneye turashira indi video muri description, muzarebe ahantu bivuze mu buryo burambuye. Ikaba ari Amazon Flex. Nivuga ngo nkuko tuzi amazon.com tujyaho tukagura ibintu mu buryo butandukanye. Rero Amazon Flex iyo ni party ya Amazon, umuntu downloadinga na app ukayishira muri telefone yawe, hanyuma ukajya uklika iyo uri available, hanyuma abantu muri area cyangwa se muri quartier bakeneye ku delivering ibintu ama mails mu ngo zabo bakaguhamagara
ukajya gufata imizigo cyangwa se ama-mails hanyuma ukayidelivaringa muri quartier yawe utuyemo. Ushobora kubona hagati y'amadolari 18 na 25 ku isaha. Igituma rero iyi side hustle nongeye kwigarura nuko muri kino gihe kubera ibi bintu by'iyi crisis ni virus, ibi bintu bya delivery services biriho biraboominga cyane. Ubu abantu baragura ibintu byinshi online ku buryo n'ama-series atari available kuri iyi service batangiye kuba available kubera yuko Amazon yabaye flooded, ifite abantu benshi baragura ibintu byinshi kuri yo. Urumvikene aba drivers, abantu bashaka kuba ba drivinga bakagira ibibazo. Rero niba urangisha akazi saa 11 ugacana app yawe hanyuma ugatangira ukadelivaringa imizigo kuri 18 kuri 25 ku isaha. Icyo rero ni ikintu AbaVip mushobora gutekereza ko mwakora. Tukiri kuri izo delivery services, umuntu yanamentioninga Uber Eats. Abantu benshi bamenyereye Uber ariko ntibamenyereye Uber Eats. Ubu rero kubera amaresitora menshi yari atakireka ngo abantu binjire indani, ubu ngubu basigaye bakoresha ibintu byitwa Uber Eats. Ni ukuvuga ngo amaresitora yari asigaye ashakisha abantu bashobora kuba bakodaringa ibiryo, hanyuma noneho amaresitora yo kubera ko atakwigurira imodokari ngo bidelivaringe agakoresha Uber mu buryo bwa Uber Eats. Ni ukuvuga ngo ushobora kujyamo ukinstalla hanyuma ukajya mu gihe uboneye umwanya bakaguhamagara ukajya ku maresitora ugafata ibiryo ukabishira abantu mu ngo zabo. Nako kajyanye kameze kimwe nka Amazon Flex ariko mu buryo butandukanye. Ntabwo no gutekereza, you never know. Kuba VIP rero bari iwacu haba VIP muri Afrika, Rwanda, Burundi, Congo. Iyi website agira ngo muyirebe ni fiverr.com. Iyi ngiro ni ijya haba freelancers. Ni ukuvuga ngo freelancers n'abaki n'abantu bajyaho bazi ko bashobora kuba bafite uduservice bakorera abandi bantu, ukawujyaho ugashiraho uduservice utigewe nakunda umwanditsi gewe nkora web design utigewe shushanya amalogo donc ushiraho utuntu dutandukanye waba ukora, cyangwa utigewe creatinga apps, cyangwa ngewe umpaye ikintu ushobora kugisemura nkagishira mu rundi rurimi. Ikiza no kwigiye muri fiverr.com ugashiraho ugapretinga profile yawe nk'umu freelancer, ugashiraho ibintu uzi gukora n'ibyo ushobora kuba wakorera abantu. Si abantu gusa bo mu gihugu cyawe, ni ukuvuga ngo u Rwanda cyangwa u Burundi bashobora guhayaringa, ahubwo ufite abantu bakwisi yose bashobora kuguhayaringa. Rero ngiye akaba ari opportunity cyane cyane, ni ukuvuga ngo tunzi neza ko iwacu mu bihugu byacu dufite abantu bari very skilled, baba jeune bicaye n'abandi bashobora kuba bafite ibintu byinshi bazi bakora. Ni mushira ama services yanyu kuri Fiverr. Nk'ubu mu minsi ishize nigeze gushakisha ukuntu na creating app, hanyuma njye kuri Fiverr. Ikibazo nari gukoresha abakiriya bo hano muri Amerika, ariko nashaga app ishobora kuba yaba Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi. Nuvuga ngo nagomba kugenda nkashakisha umuntu kuri Fiverr uzi gukora akantu nkako kandi uvuga Ikinyarwanda n'Ikirundi. So ni ukuvuga ngo ntuza ziri unlimited ku muntu ushobora kubuza ibintu yakora. Iyi ni website ya mbere vraiment ikomeye yo kuba waba hired n'abantu bari ku isi yose, wibereye Rwanda, Burundi ndetse na hano muri Amerika. Upfa kuba gusa uzi gukora ikintu. Rero iyi ndi website wenda ni ebyiri ndi burangirizeho, ni airbnb.com nitwa showaround.com. Izi rero gikubera kinzizaniye hamwe, ni ukuvuga Airbnb abasanzwe mugize mushaka kuvuga muti yini yo kurentinga amazu ya ufite inzu ukaba washiraho, ariko si ikintu ndavuga iyo ugiye muri kuri airbnb.com hari section ivuga ngo host and experience. Icyo bishatse kuvuga ni ikintu kuvuga ngo niba cyane AbaVip muri mu mijyi minini nka Kigali, Bujumbura, ahantu hasurwa n'abantu, muri za Atlanta, ahantu muri California, za Houston, ahantu hanini, cyangwa se muri Phoenix, icyo gihe wowe ushobora kuvuga uti ukishira nkawe kuri Airbnb cyangwa se kuri Showaround nk'umuntu w'umuloko ushobora kwereka abantu ahantu batemberera, cyangwa se ukaba wahostinga ndetse na experience. Niba uri umu DJ uzi kuvuza imiziki ukavuga uti jewe ndabazana mu rugo iwanjye, ndabajyana mbatembereze neza mbatahane mu rugo, mbagaburire mbavugirize umuziki kugera saa 12, hanyuma ugaca buri muntu wese amafaranga. Ikiro ni ikintu abantu benshi bakora cyane kubera yuko abantu cyane iyo batembereye mu mijyi batazi aribwo bwa mbere, cyane abantu b'Abanyamerika b'abazungu akenshi bashaka umuntu uba muri uwo mujyi uzi ibintu kugira ngo bereke abatware
niba se hari ikintu yakorganiza bajyemo bagire fan kugira ngo batumva yuko ari bo bonyine muri uwo mujyi mushyashya bagezemo. Icyo ni ikintu gikomeye. Nk'uyu munsi nagiye kuri showaround.com nshiramo Bujumbura n'u Rwanda. Nanezerewe cyane gusanga harimo abantu bamwe batangiye kubikora. Ni ukuvuga ngo nubwo profile zabo nabonye zitari nziza cyane ku buryo bakurura umuntu w'umuturiste w'umunyamerika cyangwa iki, ariko mu gihe urankurikira aka ni akantu ushobora ugakora ugakreatinga iyo profile, ukaba wahostinga experience. Ni ukuvuga ngo icyo uzi gukora, uzi guteka se, ushobora kuvuga uti ngewe ndabakira mbatembereze mbatekere, cyangwa se mbashire muri class yo guteka mbereke, cyangwa se ndaza mbafate mbajyane muri uyu mujyi mbazungushe muri uyu mujyi mbazungushe muri uyu mujyi hamambatane. Nigeze kujyaho umunsi umwe, nari nasuye umujyi hano muri Amerika, njya muri event yarateguwe n'umwe mu host, yaratujyanye tuzungurusha umujyi wose, hanyuma turangije buri muntu wese amuha $50. Twara abantu 10, urumva namwe ni mukora imibare. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba yarakuyemo yakoresheje, ariko nawe yabitse ni menshi mu munsi umwe. Ni ukuvuga ngo ukona ko nta kantu, niba uri mu mujyi mwiza wacu i Rwanda, abantu bari kuri no kuba ku Gisenyi, cyangwa se muri Amerika uri mu mujyi munini, think about this. Murabizi rero AbaVip mwebwe muri video mukayigeza ku busozo, murabizi ko mubafite YouTube bonus. UmuVip wanyu banababiki YouTube bonus ko mwebwe muri AbaVip. Rero aka bonus nababikiye na akantu keza cyane, ariko ka case nakantu shora ni babwire mukamwavuga muti ibyo twari tubizi, ariko reka tubene aho mwari mubizi. Ni ukuvuga ngo no gucreatinga YouTube channel, ariko ushobora kumbaza uti nkwetinze YouTube channel ndavuga iki se? Kuko kugira ngo YouTube channel abantu bayikunde bayikurikire no kuba ufite content ishobora kuba yakurura abantu. Ariko rero icyo kibazo humura cyavuye. Ni ukuvuga ngo haruguba cyane upfa kuba gusi uzi guteranya just basic editing skills kuri za video. Ubu ngubu ama YouTube channel harabuminga rutayandi na yama compilation videos. Nivuga ngo nabantu bajya kuri internet bagafata tu video dusekeje twano duto bagenda bakura kuri TikTok, bakura kuri Facebook, bakura utu video tugufi bakaduteranya twose bakatweditinga bagashiraho umuziki muri background, hanyuma bagafungura tuvuge YouTube channel bakayita funny moments, cyangwa se Kigali museke, cyangwa se Bujumbura mutwenge. Hanyuma ukajya ukabona utuntu turi funny. Icyo ni ikintu gikomeye. Nk'ubu ndabasabye muze kugenda muri YouTube channel yitwa Funny Vines. Aba ni abantu gusa nicyo kintu bakora, baragenda bagafata utuntu dusekeje twinshi mwaragiye mutubona muri social media, bakadushira muri video, barangiza bakadushira hanze kuri YouTube channel. Ibaze abo bantu bafite ibaze ba subscribers miliyoni 4 abazungu, kuko abantu barabizi ko bakunda guseka. So rero ngo tuvuge nk'ubu ngubu ko abantu baba mu Rwanda, abantu bari Burundi, ugiye ugafata utuntu twose dusekeje cyangwa tw'udukuryo twavuzwe n'abantu biwacu, cyangwa iki tw'utuntu twose two mashowbiz, ukagenda ufata udusegonda twose ukadufatanya ukadukora muri compilations zisekeje, ugafungura channel yitwa tuntu ushobora gusanga ukoze umuti. Urumva rako karaka bonus AbaVip. Rero saa icyo ndibabwire nuko iyi channel ni yanyu, please mujye mu commentinga mutubwire aga side hustle, cyangwa se akantu watangiza ku ruhande kakunjiriza amafaranga ushobora kuba waragerageje, cyangwa se kushaka kugerageza, cyangwa se niba hari ibibazo mufite muzatubaze muri comments, cyangwa se mutwandikire mu joining na our WhatsApp group, tuvugiraho ibintu byinshi tugasubiza ibibazo bitandukanye. Hanyuma rero ikindi kintu ni mukande like, mu sharing iyi video n'abandi bantu. Hey, nimwere gusubscribing. God bless. See you next time.